Timón y Pumba, va cabeza, cola del palo, Full Monty, web, Jackie Chan, venga, culete, papá de American Pie. Ahora un poco de baile Napoleón, uno al otro lado, me limpio, giro, pierna, venga, tírale ahí, Sister Act 1, yeah, vamos, seguimos con 4 brazos, 1, 2, 3, 4, dando todo, this is Darkfire y su cadena, ¡ay cómo lo mueve! Atención, vuelta de avión, los Goonies, camiseta, peso, que lío de pies, Mary Poppins, me muero, arriba, abajo, virgen a los 40, cruzo pierna, adelante, brazos y piernas, 3, volar, vacilón, rompe Ralph, super piernas, Billy Elliot en casa, otro en casa, dale con Shrek Macarena, con Chris al sofá, vamos, Gris, arriba, sí, vamos, Star Wars, The Mask, giro de brazos, traquea artistas, tírale, cruzo brazos, Austin Powers, giro footloose, vuelta con el pie, pecho, hombros, cruzo, wow, la máscara, pierna, brazo, mamma mía, arriba, jamás, que sí, media vuelta. Hola, Hola. et puc fer una pregunta? Sí. Què és per tu molar? Molar? Fer alguna molt guai que li agrada als altres i... I si tu poguessis volar, com t'agradaria volar? Lliure, on vulgui. Com el canvi de toc instantani en Son Goku? Com el núvol quinto o com les casquetes del Doraemon, la porta màgica del Doraemon, no sé. Com el casquet. És que és molar, eh? Però una mica vas a poc a poc, és una mica de això. Sí. I... Ai, perdó, jo passo. Hola. Hola. Et puc fer una pregunta? Sí. Què és més fàcil? Que molis tu o que molin els altres?